Sí, ahí sí. ¡Oh! Entonces todos vamos a morir. ¡Genial! Kaixo, arratsaldeon, hementxe gaude beste behin, ere ongi etorri denoi. Gaurkon Ibaiekin, hementxe Battlebornen beta probatzen. Kaixo Ibai. Kaixo. Arratsaldeon. Hementxe gaude pertsonaiak erabakitzen, talde bat izango gea, multijugadore modoa da, betan Battleborn. Eta nik Raz erabakiko dut. Ni leheno probatu dut aukeratu dezuna eta etzait asko gustatu. Nei ezpatak asko gustatzen zaizkit, presentate Raz. Uiepa. Eta asko gustatzen zaizkit ezpatak, eta hau erdi ninja da. Ni beste bizitza batek ninja izan itzan. Bai, eta venga, guazen aurrea. Venga, ekipo, Honekin da, zu aukeratu zuna da kuerpo a kuerpo egin bar da asko, eta... Bai. Baina, bueno, atakeak baitu, urrutitik eiteko, R batakin, L batakin, ikusi ezu nivela igotzen zoazen egin. Hortxena honi. Bai, nivela ego diot, leno. Jode, ondo. Doixeni. Ondo. Probatzeko ez dut probatu hau, Marques. A ver. Ondo, zure txapela gustatzen zaite bai. Ja. Bueno, algoritmo misio hartu dugu, modo historian. Eta, beno ba, guazen. Guazen gaztiak. Venga, pasen behar dugu misioa. Uste hemen didala. Hor daude gaiztuak ja. Bai, hemen aurrean bai. Joia bat hil zaigu. Ui. Venga, gozen. Kontu ze gaizto pila daude hor. Joder, Franco batekin apuntatzen nahi date. Hau zer da, arlojua. Eske dakitzea ataka ditzen. Vale. Buf, kontuz. Ai ama, hilingo iatela. Hemenengo naiz pixkot. Vale. Vale, ona. Bigarren nivela igo naiz. Bai, eskezakit, astezean bakoitzen ez dizkizun gordetzen aldaketak, oze? Ez? Personajea jutezea jolasten zoazen bitarte nivelez igotzen. Bai, jo, baino igotakoa ezin da norbait hil zaigu, non dao? Hemen. Bale, berpizten nahi jote. Jonik hau ezin da... Eta enaiz, oza, hasi naiz berriz, hasi naiz zerotik. Aztentza zerotik. Demo guztien. Bai. Bale. Urrutiko atakekin. Bale, eskutatu pixkot eskudoa berritzeko. Eta venga, poco a poco, Ibai, guatzen aurrea. Bai, lasai. Gaina orduan da indartxoago katetzea, tio, eskudoakin da... Maten bat hildute. Jo, lehen kriston atake politia, non? Irukia emanta. Bai, baina... Hoi nivelez igotzen zoazen agertuko zaizu. Ja, bai, baina oain horrekin hasi nahi nun. Bueno. Bai, ona da, horritan du Link bezala, Bai, hoi da, Link bezala, bai. Ezpatakin kriston buelta. Bale, atzea eskudoa, ber. Regeneratzeten. Bai. Bale, hilda zaula, ja, zatu dut. Erabili dut, atakia. Kontu zatzen atzin. Joder, hil naiz. Bani joa. Ole, ona, Ibai, eskerrik asko.
hor dago bat. Bai, Hasta la próxima. Vale, nila irukikoa... ez, ez. ez, eska aurrera da, a ber, hemen jarri behar naiz, ni hemen jarriko naiz. Da gauza nibelet zigo bar dezula, Eider. Bai, Gutiana badakiet. desblokeatzeko. Etorri ona, Ibai, etorri ona, gu gauden tokira. ¿A dónde llevarán estos conductos? Solo hay una forma de saberlo, pero primero tenemos que Atzetik gaizto ocuparnos de daukazu. esos láseres abrasadores sacados de una peli de espías. Vale, Hemen zein behar dut. katxarro hor jarri, dana bakoitza berean jarri behar dugu, nik uste. Eta ez dakit. Baino... Guain ez, igual aurreago, Vale, Eske haraka markatzeko. bai egia, bai honi jarraituko diot, bai, gaiztok hor daude gaina. Uf, kontuz. Horri ez, Ha sido un placer trabajar contigo. Ui, eta ontzoi? Ni botaet. Ah, ondo. Eta bomba badala. Bale, bian dago gaiztua. Bale, bat hiltzaigu, saiatuko naiz. Berpiztea juten. Ah, bale, junda norbait. Egil indiate, Eider. Bale, banoa. Osado y estúpido, ¿eh? Ona, nibelezio naiz. A ber... Bale, menatzeko... Hemen gehiago atatzen dira, Bai. Eske berez aruntza da, baina anatzen utzi dugu bat. El honor es mío. Vale, nivel lau. Vale. Uf, kotuz. Bale, kontuz honekin. Ondo egia. Haue puskatu behar dira, Bai, Txarra hauek guztot. bale, bestea puskatuko ez. Bai. Bai, ze hortik atetzea bestela- gaiztok. Bale, Bai. jazta. Bale, ondo. Eta guain. Nuntza markatze una aurrea. Bale, hemendik. Vale, hoi da, zuzatzen lekuma. Vale, Eso Vale. bastará. Preparaos, no sabemos qué os espera dentro. vale, animo, Vale, eh? horretaren dia. Un final nada deshonroso. Vale, atzea. Atzea. Vale, honeki. Hil ditu. Iepa, Ibai, ze dotore zazen. Vale. Vale, beste da gutxio. Vale, hemen Vale, dikera. no jun behar dugu, Hemen zulo bada opian. Nik bati jarraitu diot. Será la leche de difícil. Matad los esbirros. Vale. Kontuz. Vale. ¿Han muerto ya? No, supongo que no. En fin, más esbirros. Venga, más esbirros, danak akatu behar ditugu. Ara, bat hilda. Hor dago bat, Bai, bani joa. Vale, eta... Vale. Nun daude.
ez berroa. Beran. Bai. Ez dakit jetxi edo. Hemen dijongo naiz. Piskatu daiteke ez. Bale, eskaileretatik jongo naiz. Bilen diate. Bai, biri... Bale, nintzaude. Ai, gustatzen aukeratu duen personajea da ez. Bale, atakatzen nahi date denak. Irukiari ematen bai ozu, puta hilin diate. Irukiari ematen bai ozu berpiztu itezea. Osea, eske batzutan imposiblea da, baina bizitza gastatzen ditugu. Iristen da momento bat ezin zela berriz bizitu. Eske ez nekin ontzun deten. Datorre zaizkitiru. Jode, berriz hildiate, Eske otxoko ban sartzetzea, bai? Hilingo jate. Venga. Vale. Kontuz, konturatu eskuda gastatzen bazaizu ospa edo, bueno, bapaten hilkotzi zuten baino. Bai. Baina, bueno. Eske salto indezu, ikusi zu tiru gaiztokin inguruan. Aporto das juntzea. Puta, salto indet. Esto que escapo indet. A ver, gauza bekatuko ditut. Joder. Bani joa. Te gustatzen, no? Nuntzaude? Ya está. Bai. Bale, beste bat hiltzaigu. Baina ez dakin onda hon, tio. Goian, markatzeit. Ni pertsona honekin gustora nau, tio, pixko truko hartu diot. Venga, supervelozidadea. Dakat atake bat, iten da kapsula baina ez dakit zertako da. Bida, guain bai. Nik aldakatu. Bale, jairukia baukat. Bueno, kontuz, monstruo impronunciable bat. Venga, ba, Bai, nire bai irukia babakat, Venga, ba, noa bere gana. Nahi, disparatzen. Rutetik. Vale. Ospa, mendik, ospa. Atakeak argatzitun bitartean. Gero kutsa batzu bezala daude, baina ez dakit erki daitezke, no, Zoze. Bueno, venga, ba. Ospa. Jarraitzen nahi nau. Venga, ekipo. Pasain behar dugu, Vale, goian da. Marea gora junda. Ikusi zuta intxene aurratik pasatzen. Txuningo dut bera jetxi artea, jeistia bera. Koske goian dozen kuta hona horra gora. Venga, ba. Non da. Jetxin da bera? Bale. Bale. Ai. Uf. Akapen dut. Mierda. Nuntzaude, Ya está, ez reaparece rindet. Bukatu ingo zaizkigu reapareziak. Baina ondo. Bai, bukatite ja, oze. Bai. Eta ba?
Ez dakit, lehen kontuatu nahi, iristen da momentu bat que no puedes reaparecer, orduan nik ematei dia inorrek... Zero diteu egia. Hoi da, Osa, eta osa. gero kriston araña dakagutzai, baina bueno, lasai. Osa, hobe da, lehenengo itxuin, a ver si alguien te revive. Nik uste ekipoko kantidade bat edo izango ditugula. Ai, ama, hemen daula. Venga, gutxi falta zaio. Venga, ospa. Bale, bani joa berrez. Ja, ez zaio zergatzen. Ez zaio zergatzen. Bale, bida. Bani joa berriz, atakeak kargatzen bitarten da eskudoak eta... Eskutatzea. Simeste bada, o? Bai, kontuz. Bi daude? Bai. Kaixo. Gero gauzak erosi daitezke, kontuatu ze hemen. Dron bat erosiet. Tudakazun diruakin, bai. erosi daituzu gauzan. Venga, maiozu. Vale, ospa. Ya está, inda dago. Bai, hemen. Vale, ondo, ekipo, ondo. Vale, bizitza badakago. Ondo. Vale, goitik fumar dugu. Ez dakit, emendik, a ber, nintzuratzeti noa. Nintzen, emendik ezin dugu sartu. Igual beitik. Bai, beitik, ate badago. Vale. Vale, bai, hemen aurren borroka nahi dia. ¡Desafíame! Osado y estúpido, ¿eh? Me gusta. Ondo. Me jarri beharko dugu? Bai, igual, bai. Baino... Danak? Vale, bai, ireki dugu. Bai. Hemendik da, ezkerreko bidetik. Está mintiendo. Atea ireki duzu hor jarrita. Todos mueren. Traédmelo de todos modos. Todos mueren. ¡Hurra! Urra. Komentaioko sona dia, Bai. Bale, batzu bizirigatu ya. ¡Has perdido! Vale, ondo, vamos avanzando. Gutxika. No podemos neutralizar ese punto de control desde lejos. Destruid las esquirlas. Osportik. Ibai kontuz, Bai. Eskigeo frankoak daude baita, tio. Ja. ¡Oh, sí! ¡Nuevas técnicas! ¡Preparaos! Vale, 6. Ondo bai, ai hau hilinda. Bale, ider iskutatu. Izkutatuta nago, tio. Venga, ba, eskora aurren... Bitxo fuerte badao. Bai, naiz, akatzen. Partilla gutxin ezkan du jo. Atza. Hemenatzen eskudatuko nahitzea eskuda pixko bertzeuten. Zuek borrokatzen zuten bitartean. Bat hil zaigu. Bani joa salbatzen.
Vale. Jo, eta nahi hiltzeiate, tio. Hala, sai, berpizte izut. Vale, Bale, hiltzaite, ahí dizute hiltzaite berpizten. Buf, 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 buf. Estamos cayendo Vale, como joan, moscas, joan. tío. Vale, ni bat berpizten dut. Ni bai bestia inaiz. Vale. Eta nahi hiltzeiate, tio. Bani joa, bai, bani joa. Bai. Ahí zaitut berpizten, eh? Vale. El honor es mío. Uf, uf, uf. Eider ospa. 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 Vale. Ba, bizitza gutxikin nao, tio. Hemen gatuko naiz pixkoten. Venga, ba, ondo goaz, ondo goaz, ondo goaz. Es que goiko frankoak, tío, cabrones. Ai, ama, ai, ama, ai, ama, ai, ama. Vale, ara gora jumbardeo. Vale, bat puskatu dut. Beste alde nengoa. Bai. Nola igotzen naiz horrela, zinetik. Vale, ni jungo naiz, ni jungo naiz. Ez? Zea badago. Non bait. Bueno, ya está, Bai, ez, bai. Vale. Ondo. Ba, tio, super bizitza gutxi auket. Eskuda berritzen da, baina bizitza ez. Punto de control activado. Dituzu kaja berde batzuk, Eider. Eta hortan Ba, bizitza ikusitut. Jode, ba, bain ez da okajik. Lehen topatu ditut. Atzian zoenik hartu dut baten bat. Ah, bai, hemen. Eta nola hartza? Buskatu kaja. Ah, bale. Eta gero bai... enemigok ematen zue bizitza. Bale, pues ez dit kaja puskatu dut eta ez dit ez erremen. A ber, hemen beste dago. Ah, bale, oin bai. Joder, gutxi. Ba, bueno, ostaz, ematen ondo. Ez eskene, ondo da, jakitea, nik kajoitara inguratzen itzan lehen da esaten hunda zer dau, tio. Estáis decididos a darme para el pelo, ¿eh? Laukiai ematen nion. Si queréis un pedazo de este Magnus, tendréis que veroslas con Jeff, mi unidad Centinela C1 más violenta. Bueno, denetik emate du, ez du? Bai, hori da. Jeff, Bai, gaiztok hiltzeko bezala. me gustaría que los mataras y... Eta denbolak daude. Es el rey araña, señor de todas las arañas. No, hoy no, ¿vale? Bida, etorri Eider. No eres un rey de Hemen, las arañas. dituzu bolak. Ni hartu dut bizitza. Llamas Jeff. Aracnes. Den hartu zu. Vale, Jeff. Bale, bai. O lo que sea. Mátalos de una vez, ¿vale? No puedes Aracnis, tío. Venga, va, deshaciendo la realidad. Dios, Jeff está muy Hiru metido bakarrik en el rollo gaude, de las arañas. Se me ha ocurrido una Mm. locura. Como todas las colonias de la RPU, el complejo está equipado con fumigadores que lidian con los constantes brotes de bichos de Bliss. Esos cabroncetes. Usadlos contra Jeff. A lo mejor así se relaja. Bueno, Bale, area joan behar dugu. Kriston grazia iten ditzuk nola itezun korri. Zuetzea ikusten. Oso graziosa da. Bale, Jarri eta behar ni... duzu, Bai. Gas venenoso, letal para las arañas gigantes. Mejor si mato a esos payasos. Venga, egurra, eman bari eurre. Hau da azkene... Hau da final bossa, bai, nik uste baietz. Aurreko nilin digu, baina bueno. Bale, hiru bakarrik gaude, ez da gitakatuko deun, Venga, gogor eman bari Geoff. A ver. El rey araña ya os tiene.
Aracnis convoca a la nidada. Lehen erdiak kendu diogu, tio. Pasad a mi salón, chicos. Ospa. Alde hortik, alde... Bai. Venga, va. No mueras, Jeff. Eso me pondría triste. Ve a Venga, mejorar ospa. tus habilidades cuanto antes. Rey de las arañas se actualiza por las mañanas. Oso gracioso da. Oso Ez gracioso. que nik ikusi nunen jokuan trailerra par batzuotan ditu. Bai, asko gatzeit Borderlands zea hoiekin, tio. Borderlandsekoekin du, hau, Ah, bale, zenekin. Ondo, informatuta. Bai, eske komentaiotan da, kriston grazia, tio. No, fumigación. Non dago armi arma, hilin Bale, ez, junbar dugu honea, eta hemen fumigazioko zeak aktibatu behar dira, eta gero aldin behar dugu hemendik, benga ni hemen jarriko naiz. Gehiago daude, Bai, baina bestea, bai... Bale, bat hemen, jazta. No soy un robot, sino Boa, eskudo gabe nago, igual ateren beharko nun. Bueno, hain naiz berritzen. Bale, hor jarri. Bai, baina eski gaiztu da ze hon hemendik. Ta gero martxin behar da, Bai. ya sea. Este asunto del gas empieza a repetirse con Ya está. Bai, ospa, Bai, ni atetzen nahi naiz. Bai, armi armatea da, bai. Bai. descargas de firmware con Boa, bani joa hemendik... colmillos nuevos. Bai, kontuz, armi arma sarek botatzeitu eta ataskatuta uste izu, Con ellos o te enviaré a las fauces abiertas de Minrek. Bai, ikusiat. Uf. Nun dao, angoian, tio. Onda. Goian. Ikusi ez du, angoian. Ah, bai. Bale, ni menatzen. Venga, bastante kendu jogu, Que eske ni cuerpo a cuerpo daukat, orduan... Ja, ezin duzu... Bueno, mintzate bengo kakatuko ditut. Hoi da. Bale, ojetxe inda, Uf. Puta, hilin dit. Banejoa. Bale, torri zaizkit. Bala. Bere gana nijo atakekin. Ahora estáis en mi tela. Venga, va. Ospa. Txepa kontuz. Venga, va. Erdia iaia kendu diogu. Bueno, iaia. Hain da dago. Ondo bai. Ai, mente positiva. Berriz barrua jonda, non da? Hor da. Epa! Kontu Joder, za. robot puta, hoi. Bai. Hasiak hartu dut, ¿Recuerdas lo que hiciste hace un segundo? Repítelo. Lo que hicimos hace un segundo. Estáis en mi tela. ¡Allá va! ¡Dadle con el gas de nuevo! Bale, berriz gasa. Con el gas de nuevo. Hemen, edo barruan. Ez barruan izango da. barruan. Ah, oain beste aldian eskubitara, bale, zu ikusti zut juten. Bai. Ya os tienen. Bale. Es inútil atacar. Hay que destruir esos escudos. Activad el sistema de fumigación. Bale, bani joa, aktibatzen inaz eskudotako bat. Mis 8 ojos. Venga, Ibai, aguanta. Tienen muchos ojos, ¿sabéis? No soy un robot, sino Bale, bat zatu Hemen dut. daude bi tirado eilin diate. Banoa zure gana. Bale, idizute berpizten ustez. Ekipoa besta etorri da. Bueno, baina ez di salbatu. Bale, baina idizu. Buf, larri nao. estáis en mi tela. Bale, gehiago daude oain. Joder, gaizki hil naiz. Banejoa etxen. Bale, ya está, level zazpita berpiztu naiz, tio. Vale. Hor jarri. Bale, Zega atza, beste bat. hemengo bat. Atze kaldekoen no. Sino una araña. Hemen eske bea da, tio. Zu zaude, una. Atera. Bale, bani joa. Jo, atake aktibatu dut. ¡Excelente! Ahora asesta el golpe mortal a ese capullo. Bani joa. Tinela, cosa, arácnido.
Venga, va, ospa. Uf. El rey araña ya os tiene. No nos tiene. Oh, sí, es la hora de la araña. Venga, me'n robo bat dao. Porque las arañas tienen muchos ojos, ¿sabéis? La reno. Kontu ze, atzen bat. Ha sido un placer trabajar contigo. Vale. Ni hemen atzian. Ba, eske bain gaiztoz beteta dauda ona, tio. Bai. Ai, ama. Un billete de ida a Mitela. Venga, gutxi atze zaio, tio. Venga, bere gana ni joa, Vale. Ella atzea. Venga, uf. Aine, aigea, ya. Aia, ona. Porque las arañas tienen muchos ojos, ¿sabéis? Venga, ez zaio zer gehatzen. Bebés araña. Venga, ni joa. Ba, ya está. Ona. Ya está hilda dago. Ja, bai, ikusi dut baino, bueno. Hau zen gauza guztik hartzea. Ondo, ekipo, ondo. Ez da bukatu, Ja, ez, hau baino gehiago naiz jolastu. Ai, ama, zer da, oi? Punto de control. Vale, hau puskatuko dut. Hemen jarri behar dugu, bale, ni hemen jarriko naiz. Ez da jarri behar dauna. Bueno, bazpare bai, zerbait ireki da, ez? Ez. Ez? Robotak etorri dira. Nik soinu bat entzun dut eta en plan zerbait ireki da. Ez, aurra segi behar dago, Bai. Zer dode, gaizto kongelatuak, ez? Bai, deskongelatzen dian arte. Ha sido un placer trabajar contigo. Takizenek... Bale, hau puskatuko dut baita. ¡Trampillas! Tienen Vale. que llevar a algún lugar. Hay que abrirlas. ¿Y si desactiváis esas unidades de refrigeración? Es que si los activamos, gaiztok deskongelatuko dira. Vale, hemen goian da. Ai, gaizto bat. Tienes nada que hacer. Nondi joan gaitezke horrengana? Hor dago trampilla, baina ez dakit nola jun horrea. Markatzeu, baino kristaloa dago, eta ez dakit nola sartu. Espera, lo tengo. Barra, atacamos con una paradoja lógica. Capitán, eso no funcionará. Isaac. Vale, hemen bestea dago, puskatu ingoet. Esta afirmación es mentira. ¡Pum! Divertido a la cabeza. Vale. Uf. Ataskatu naiz. Pues a ver qué pensáis de esto. Ataskatuta gatu naiz da hilin diate. Egitan, txim, zure gana nijoa. Recuerdos más felices habéis olvidado. Txoine, eman segundo bat, Vale, azkenen besteak dizu berpizten. Acabar con esta cosa. Vale. Joder, puta, nahi liate guain. ¡Te lo dije! Aún puedo luchar, maldita sea. Eske gaizto zinguratuta zina. Ona, ibai hor ikuste izundere inguruan. Baina hilin diate, bai. Hilin dizute. Bueno, rebibit ingo naiz. A ber. Vale, bestak salbatu dit. Ondo. Temperatura del núcleo en aumento.
Beste bat puskatu dut. ¡Deprisa! Venga, gutxi falta zaio, ona. Vale, una kajun markatzo. Bai, aurrea markatzeo. Azpitik, ez dakit. A ber, zuratzetin joa. Bai, hemendik. Atención, esbirros. ¿Quién ha dejado la taladradora sin vigilancia? Vale, hemen sarri behar Un dugu. de hielo que evita que esos memos lleguen a mi Bani guardia. joa. El responsable morirá. Bale, jarri naiz. Zer da hoi? Ez dakit. Baina espero dut gure alde otea. Izotza ze pasatzen. Ze hotza. Ia hot psikologikoa. Izotza ez. Muy malvado allí abajo con vosotros. No sé muy bien Vale, de orzo qué zer da, Bai, pero es enorme. Emperador Galáctico. buf, beste boss bat. Es enorme y está cabreado. Lo que sea esa cosa. Etxusi. Ah, nahi gustatu zait. Vale, nundo hemen, onduan. Venga. Baina autitaiko dautu. Bai, Jarria kasikan du jau. bai. A ber, niri atakek... Zaten zaizkidan, bale, jazta. Ai ama. Venga. Ospa. ¡Esa cosa se está regenerando! ¡Rápido! ¡Matad Joder. a los subalternos antes de que reaparezca! Buah, escapo indik, tío. Venga. Ay. Mierda. Buf, hauek indartxoa dira, Ez que nik ez mina egiten kasi. ¡Has perdido! Invencible jartzait. No izango invencible. Vale. Bai. Uf. Ospa hortik, kontuz... Ni hemen goian notz isputuan, tio. Kontuz izotza botzeu, tio. Joder. Eta berriz... inbertu da, izotzara. Bai. Horre. Bai. Vale, horratea gara berriz. ¡Apuntad a ese golem! Buf, sí, hombre, apuntar ese golem. Vale. Baina bizitza, joder, baino gaiztokor jarraitze dute, tio. Generatu indu. Bai. Buf, ez que bere inguruko gaiztoke superindartxoa dia, tio. Ja. Venga, bani joa. Venga, ba, dale. Vale. Hai diogu kentzen berriz, Ondo. Bai. Venga, laizter botereak berpiztuko zaizkit, regeneratuko zaizkit, eta bani joa. Ospa... Vale. Mierda. Hostia, mamita. Venga, bani joan, atake guztiakin. Bai, Ospa. No mouzian, atakatu eta gero iskutatu, tio. Zuek hemen goian zaudete? Karo, eskeni cuerpo nola dakaten beregan aurbildu behar naz. Venga, ba. Jo, irukiana gehiago kostatzen zaio berpizten, Hombre, atake fuerte guadalako. Bai, venga, gutxi gatzen zaio. 1 minutu 70
Segundu hola. Bai, hainbeste. Bai. Venga, ba. Ospa. Venga, ez zaio zer gehatzen. Bale, ni atake guztiekin nijoa bain, venga, ba. Serio berriz barrua dijoala? Ez diot utziko. Bai, ez berriz sartua. Joder. Matad a los subalternos antes de que reaparezca. Gutxi gehatzen zitzaion, si baindik bere bizitza hor ikustea. Azkar hilbardia, nahueu, bestela regeneratuten da. Aldan azkarra. Vale. Venga, hain naiz. Berriz atera da, Da ez du regeneratu. Bai, regeneratzen da, tio. Izotza eman martzaio ja, venga, izotza eman. Si, hombre, saiatzen nahi naiz, baino gainen dut gaiztua. Vale, karo, izotzan barruan da honen regeneratu itea, tio. Claro. Osea, orduan da izotza lehenago puskatu gutxi hor regeneratzeu. Bai. Venga, ba. Venga, ba, nijoa. Ez nahi agertzen zaitin da, libre, tio. Venga, ba. Nadie es invencible, Somos un buen equipo. Ay, venga. Venga, bastante kendu diot. Atza, venga, oengon bai, tio, ezin du berriz regeneratu, Venga, irubi bat. Ba, hosti, eman hau airetan aten naiz, airetik atean naiz. Guztet ez diotela zartentzen. Kendu behar jozu. Nola diozu bakenduko? Venga, gutxi gatzez zaieta. Serio? Venga, bain irukiakin. Ona! Ona, irukiakin eman diatu ustetakatu dala. Ondo. Jo, ba, iru izateko de puta madra idea, Bai. Bale, mendik izangoa? Bale, aurrera saio gara. Zenbat irauta guen, Bai, sin ikusten un arma hiltzen misioa bukatit ezala. Qué ilusa. Cuando lleguéis tengo muchas preguntas sobre el funcionamiento de vuestras tripas y me gusta aprender con la práctica. Bale, mendik ez, zulotik ez? Acceder a ellas. Bai. Kontu dela badao, Bai. Ezu laban lagunak ez gana. Ez. Minecraften ondo ikasi duzu labatik iesen behar dara. Espero que os queden fuerzas para luchar. Estáis cerca del núcleo de Magnus. Bale, gutxi falta da. Lo que la SUL no pudo. ¡Destruid a ese maldito Magnus! Ai, gaizki izatu dut. Buf, ospa. Aiama. Azkarri jetxi naiz bera. Baietzi, baietz. Invencible, emate jotenen invencible agertzen zen. Guain ba, ez que bez, emate jota invencible. Ah, puta, hilindiate. Ondo, mila esker. Txapel jauna, deituko izut. Ez que pila gustatzen hau zure txapela. Es muy de época. Gaina jutezea korrika bastoiakin oso polita da zure personajea, pila gustatzen hau. Kontuz, laban eroizea.
Ibai. Bakit ikusi ez. Labanon, Ibai hor. Joder, no atakatu dut, tio. Joder, ni zuri esaten da hili naiz, tio. No le digáis a nadie que pedí ayuda. Joan arrantzaude, tio. Lasai, berpiztu naiz. Bueno, berpiztu naiz. Bale, eta non agertu naiz zoain. Beste puntan agertu naiz, superatzen nago. Bai, eske berpizte zanen. Berriz zulotik bota behar naiz. Baina, bueno, banoa. Eske oso zuzen ju naiz gaiztoen kontra. Nahi lehen diate. Bale, bani joa. Joder, aurrean zaude. Ezin zea berpiztu? Ez... Bale, banatore? Bilek bibitzak erabilitu zuen. Bale, Bale. Bale. Bale, kontu zate hemendik. Joder, zenen daude. Eta bestea zer dago, hilda baita? Ez? Zakin hon ez atzen da, torratzen Bale. Buf. Eske oso gogorra dia, gaiztok. Ni hauei ezin diete eman, tío. Nola ez diezu eman? Eske mate joten invencible agertza izkait agertzen kentzen dizkiola zeak. Bueno, venga ba, batzen gozak hartzea. Bizitza pixka bat. Danak, pertsonai guztiak izan behar dute opzioa danak akatzeko, ez da normala zuk ezin akatzea pertsona hori dakazulako. Bale, aurrea, Bai. Baina lasai nabil ez hiltzeko. Da bian gauzak daude, itxoinei bai, tozonea bera gauzak daude. Bizitzak eta hola. Bale. Piskatu rotia. Eta kajak eta hola, hemen bian kajak eta ituzu. Bueno, ni ja martxo diot. A ber, bai, bilek aurrean zaudete. Bai, nik jaso dut. Eske hemen bihar gauzak zeuden. Kredito para el equipo, puta laba. Ju nintzeazte, tio, ezer hartu gabe. Mani joa, Guau. Hace egan iteu, tio, que guai. Bale, iritsi naiz. Hanik irugarrenen jarri behar naiz, ez, bai. Eski hor zeon rampa bat beraka eta behan kaja pila bat eta gauza pila bat zeuden. Ze itxura txarra hartzen duen honek. Isik Magnus, bai, gaizkile parra. Venga, Llama. Si ez tio guezer kentzen, tio, kontuatu zea? Hanketan eman bat zaio zai. Bai, hortan nahi saiatzen. Hijos de perra. Boa, martxein behar dut hemendik. Joan, ezin dezu martxein, inoa, ez? Zirkulo baten barruan gaude. Bai. Buf. Nire nahi zanketan, Aitopera. Bai, nire bai. Bale, pixka kendu jogo. Bale, hanka bat uste ja... Bale, bat, puskatu bet. Txillo bat. Bestea... Bale, beste bate bai. Ona, bai, ona. Hemen bizitza dakazu eider. Bai, ikusten dut. Bale, ona. Disparatu behar dio. Baiten disparatu behar dio. Zakit.
Erdin. Ah, bale, ipurditik ateatzeu. Bai, ipurditik ateatzeu da horre mamartzeo, bale? Bale. Ah, pasa da, hemen. Zati nago egan. Ja nire ganatea naiz. Chulísimos robots que estoy diseñando, lanzándoos delante de ellos y dejando que os maten. Los chulísimos robots que he diseñado, tío. Y que suena divertido. Bale, robot batzu bota dizkit. Bai, Bakumia. No se puede pedir un día más hermoso para morir gritando. bale... Berriz egan, no? Tarteka atakat iten diguta airetik atetzea. Bale, ni gauzak hartzen nahi naiz. A ber, nundo. Bale, men. Bale, hanketa. Bai, nahi saiatzen. Buf, Feider, ospa. Ai, zapaldu iteitela. Ataskatu itea, no. Bale, inguruan begiratu bolitak eta daude bizitzak eta askatze dituzte. Bai, hartzeitut. Ondo. Adibidez. Bale. Ez que ni saiatzen nahi zainketan ematen, tío. Joder. No paráis de matar a las cosas que envío para mataros. Ya basta. Parad de una vez. Buf, Feider, ospa. Fuera. Bale, gorrian markatzen duen tokin. Mostra gatatzen dira. Hoi da. Eta zein da rotula. Apunta da la rotula, sí, claro. Venga, hanketa. Bai, oi, naiz ni saiatzen. Baina se eskapo iten hau. Venga. Vale, bestanka bat. Vale, guain ipurdia, venga, ipurdira. Eta zer da ipurdia, men, hau. Oi, Aider, oi. Vale, Ya está, atzea. Guain berri zankak. vale. Harrapatzen zu nola inbardan, Bai. Eta Ai, pila ama, kentzaio Aider, atera guai ertik. ipurdin, Geisten zaio pila bat. Erdin gehiatu nahiz ataskatuta, ai ama! Ja, nire lero pasatzaitik guara. Ai ama! Epa... Ekanaten. Joder, hilingo naiz, tío, ezin naiz hemendik atea. Kanolatetzen naiz hemendik, ezin naiz atea. Ezin naiz atea hemendik, tío, ezin naiz atea. Ya está. Osea, daukat biz... Puta, por fin. Oaina, saiatu ateatzen. Atea naiz, uff. Salto inbar da usted. Bai, beak salto iten dunen, ez da harrapatzeko. Maldita sea. ¿Aún seguís con vida, intrusos? Bai, aún seguimos con vida. Bo. Venga, va. Vale, van a nator gauzak hartze hemen. Rapiñando. Ole, he subido de nivel. Venga, va. Vale, erdia, Aider. Vale, gaina, zea daukat, superatake iruki ja. Bai, nie bai hor. Ona. Pia kendu dio. Vale, venga, Ondo, bai, banijoa. Vale. Ojalá tuviera la capacidad de divertirme ahora mismo. Vamos a pasarlo en grande juntos. Venga, va. Airetik atatzen naiz, zakiziteian. Botatze bonda bat. Bai, ez? Bai, porque eskudo gabe gehatzea, airetik atatzen zenen. Bai.
Vale, canca. Vale, venga, ardía, Ardía. Dejad en paz mis baterías mientras lo hago, o me pondré hecho una... Bale, bani. Vale. Puta, ez naiz iritsi, baina, bueno. Te pasa zaio? Non da? Ez dakit non daun. Baino gutxi jatze zaio, Ah, bai, bale. Vale, india una da robota puskatu ja, ba, hau jain da. Ia, kentzaio. Bai. Bai, zuek sobre todo, nik gehiago naizela cuerpo a cuerpo. Ya está, Menos mal. Ona! Acabo de informar a la RPU. Van a estar muy ocupados intentando recuperar. ¡Yepa! Esperemos que se acuerden del favor cuando nos enfrentemos a Rendain. Ona. Ondo, misión completada. Bueno, bain estadistikak ikusiko ditu. Bai. A ver. Eider. Bai, estadistikak, a ver. Bueno, momentuz misión cumplidako pantailan. Zertazu, zu honi bile gala hobeto. Ez dakit. Ni cuerpo a cuerpo nagoa naiz xutarretan baino. Pero bueno, ez Ni uste dakit. ni. Ondo, oso humila, Ibai, oso humila. Bai. A ver. A ver. Mesedez kargatzeko estadistikak. Suspense. Vale, kargatzen naiz zait. Zu desiatzen, estadistikak ikusteko. No, personaje desbloqueado. Ah, ondo. A ver, ni momentos Vale, hor daude bonus de equipo. estadistikak, Vale, bai, a ver. A ver. Uy, irabazinazu. Joder, mira zenbat. Baja segunda ama. Bai, nik 74. Baina zuk ayudas 51, nik 17 aldiz bakarra. Aliados reanimados pilo bat reanimatitu nion duna ez hor dándolo todo por el equipo. Ondo. Baina, bueno, ondo. Beno, gaurko zementxe usten dugu bideoa, ez? Nahiko izan dugu, gaina uste baino luze izan du da misioa. Beraz, bueno, mila esker kanala jarraitzagatik, eman like gustoko baldin badezue, komentatu azpin, zerbait komentatu nahi badezue, eta suskribitu kanalea. Beste bat arte, aio... Da, aio Ibai, beste batenin jolasteia gehiago. Aio. Agur. Bai.